ستم و مصیبت حضرت فاطمه گیا که وفات که تاریخ شیعه چرا در خانه فاطمه را سوزاندند. واقعی که به نام کسر باب فاطمه، شکستن و سوزاندن در خانه فاطمه شناخته می شود، اندکی پس از رحلت پیامبر اکرام صلی الله علیه و آله روی داد. امام علی علیه السلام از بیعت با ابوبکر خودداری کرد، زیرا پیامبر در روز غدیر خم آشکارا فرموده بود: من کنت مولا فهذا علی مولا. مسند احمد بن حنبل حتی منابع اهل سنت نیز این حدیث را نقل کردند. اما پس از رحلت پیامبر، خلافت در سقیف بنی ساعده غصب شد و عمر بن خطاب برای گرفتن بیعت اجباری از علی فرستاده شد. گزارش ها از منابع شیعه الکافی ست سسبات از امام جعفر صادق نقل شده است. وقتی عمر به خانه علی آمد تا بیعت بگیرد، آتش خواست و گفت: به خدا سوگند اگر بیرون نیایید این خانه را می سوزانم، حتی اگر فاطمه در آن باشد. سپس در را آتش زد. در بر بدن فاطمه افتاد، دندهش شکست و جنینش محسن سقط شد. کتاب سلیم بن قیس هلالی سپه خوشیزم عمر به خالد بن ولید و قنفذ دستور داد به خانه علی بروند. خودش در را آتش زد. فاطمه پشت در بود. در بر او افتاد. فریاد زد: ای پدرم، ای رسول خدا، ببین پس از تو با ما چه کردند. الاحتجاج تبرسی سشس است. عمر فرمان داد خانه علی را بسوزانند و گفت: به خدا سوگند اگر بیعت نکنید این خانه را آتش میزنم، چه فاطمه در آن باشد چه نباشد. نتیجه این ستم در اثر سوزاندن در شکستن دنده و سقط فرزندش محسن، حضرت فاطمه سخت بیمار شد و پس از مدت کوتاهی به شهادت رسید. رفتار آمد با فاطمه در واپسین روزهای زندگیش الکافی سک مشز اش. امام صادق فرمود: فاطمه نسبت به مردم خشمگین شد و گفت: من از کسانی که پس از پدرم به من ستم کردند و حقم را غصب نمودند بیزارم و خدا را در حالی دیدار خواهم کرد که بر آنان خشمگینم. نهج البلاغه امام العی فرمود: به خدا سوگند فاطمه از این امت خشمگین بود و به من وصیت کرد شبانه دفنش کنم تا ستمکارانش در تشییع او حاضر نشوند. چرا شبانه دفن شد؟ الکافی سست حق زد وقتی فاطمه است از دنیا رفت، علی او را شبانه دفن کرد. تنها چند یار وفادار چون سلمان، مقداد، ابوذر، عمار و ابن عباس حضور داشتند. علی محل قبر را پنهان کرد تا دشمنانش نتوانند آن را بشناسند. بهارالانوار علامه مجلسی سهسری است. امام علی خود بدن او را غسل داد، قبر را آماده کرد و در شب دفنش نمود. سحرگاه خاک را هموار کرد و نشانه های قبر را از میان برد تا کسی جای آن را نداند. غصب خلافت از دیدگاه اهل بیت. کتاب سلیم بن قیس جعود پیامبر علی را به عنوان جانشین خود تعیین کرده بود، اما قریش حق او را در سقیفه غصب کرد، به خانه فاطمه حمله نمود و برای بیعت گرفتن از علی او را مورد ستم قرار داد. نهج البلاغه خطبه شقشیقیه. امام علی فرمود: به خدا سوگند پسر ابی قحافه ابوبکر جامعه خلافت را بر تن کرد، در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به خلافت چون محور سنگ آسیاب است. صبر پیشه کردم. اگر سخن میگفتم حقم را میگرفتند، اگر خاموش میماندم خرد میشدم. خلاصه مصیبت فاطمه: خلافت غصب شد و حق علی نادیده گرفته شد. عمر به خانه علی یورش برد تا بیعت بگیرد. فاطمه پشت در آتش زده فشرده شد، دندهش شکست و محسن شهید شد. امت به فریاد او پاسخ نداد. او وصیت کرد که ستمکاران در تشییعش حاضر نشوند. شبانه دفن شد و قبرش تا امروز پنهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. الظلم والمأساة التي حلت بالسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وفق التاريخ الشيعي. لماذا أحرق باب بيت فاطمة؟ الحدث المعروف بكسر باب فاطمة، كسر وحرق باب بيت فاطمة، وقع بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. رفض الإمام علي عليه السلام البيعة لأبي بكر لأن النبي قد أعلن بنفسه في غدير خم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اسناد أحمد بن حنبل
جوع وعبرة. ولكن بعد وفاة النبي اغتصب الخلافة في سقيفة بني ساعدة، وأرسل عمر بن الخطاب لإجبار عليعة على البيعة. تقارير من المصادر الشيعية الكافي جاف من المعصي عن الإمام جعفر الصادق عندما جاء عمر إلى بيت علي ليأخذ البيعة طلب النار وقال: والله إن لم تخرجوا سأحرق هذا البيت حتى لو كانت فاطمة داخله. ثم أضرم النار في الباب، سقط الباب على فاطمة فتكسر ضلعها وفقد جنينها محسن. كتاب سليم بن قيس الهلالي صقوة بواتسمني: أمر عمر خالد بن الوليد وقنفذ بالذهاب إلى بيت علي، ثم ذهب بنفسه وأشعل النار في الباب. حينما جاءت فاطمة خلف الباب سقط عليها، صرخت: يا أبي، يا رسول الله، انظر ماذا حل بنا بعدك. الاحتجاج الطبرسي قنيانيني: أمر عمر بحرق بيت علي، وقال: والله إن لم تبايعوا سأحرق هذا البيت سواء كانت فاطمة فيه أم لا. نتيجة هذا الظلم حرق الباب، كسر الضلع، واستشهاد جنين محسن، كلها تفاصيل موجودة في التاريخ الشيعي. بعد هذا الحادث المأساوي مرضت السيدة فاطمة بالشدة وتوفيت بعد فترة قصيرة. معاملة الأمة لفاطمة في أيامها الأخيرة. الكافي جاشع عن الإمام الصادق أعربت فاطمة عن غضبها تجاه قومها وقالت: أكره من ظلمني بعد أبي واغتصب حقي وسألقى ربي وهي غاضبة عليهم. نهج البلاغة خطبة نلترين عن الإمام علي: والله كانت فاطمة غاضبة من هذه الأمة وأوصتني أن أدفنها ليلا حتى لا يحضر ظالموها جنازتها. سبب الدفن ليلا. الكافي جي: عندما توفيت فاطمة دفنها علي ليلا، حضرها فقط بعض الصحابة الأوفياء مثل سلمان، مقداد، أبو ذر، عمار وابن عباس. أخفى علي مكان قبرها لحفظ حرمتها من الأعداء. بحار الأنوار علامه المجلسي جاتلال الراتسي: غسل الإمام علي جسدها بنفسه، أعد القبر ودفنها ليلا، وعند الفجر ساوى التراب وأزال أي علامة على القبر حتى لا يعرف أحد مكانه. اغتصاب الخلافة وفق أهل البيت. كتاب سليم بن قيس سمسمتسد: كان رسول الله قد أعلن علي خليفة له، ولكن قريش اغتصبت حقه في سقيفة، هاجمت بيت فاطمة وظلمتها لإجبار علي على البيعة. نهج البلاغة خطبة الشقشقية. الإمام علي قال: والله ابن أبي قحافة أبو بكر لبس لباس الخلافة مع أنه كان يعلم أن حقي فيها كالمحور لطاحونة. صبرت فإن تكلمت لأخذوا حقي وإن سكتت لأسحق. ملخص مصيبة فاطمة: اغتصبت الخلافة وتجاهل حق علي، هاجم عمر بيت علي لإجباره على البيعة، ضغطت فاطمة خلف الباب المشتعل، انكسر ضلعها واستشهد محسن. تجاهلت الأمة صرخاتها، وصت ألا يحضر الظالمون جنازتها. 6. دفنت ليلا ولا يزال قبرها مجهولا حتى اليوم. The oppression and tragedy of Lady Fatima al-Zahra, peace be upon her. According to Shia history, why was the door of Fatima's house burned? The event known as Qasr Bab Fatima, the breaking and burning of Fatima's door, occurred shortly after the demise of Prophet Muhammad, peace be upon him, and his family. Imam Ali, peace be upon him, refused to give allegiance bay'ah to Abu Bakr because the Prophet had declared at Ghadir Khum, Man kuntu maulahu fahada aliyun maulu. However, after the Prophet's death, the caliphate was seized at Saqifa Bani Sa'idah, and Umar ibn al-Khattab was sent to force allegiance from Ali s. Reports from Shia sources: Al-Kafi, Volume 8, p. 245, narrated by Imam Jafar al-Sadiq: when Umar came to the house of Ali to force allegiance, he called for fire and said, By Allah, if you do not come out, I will burn this house down, even if Fatima is inside. He then set fire to the door. The door fell upon Fatima, who was behind it, breaking her rib and causing the miscarriage of Muhsin, peace be upon him. Kitab Sulaim ibn Qais al-Hilali 584. Umar ordered Khalid ibn al-Walid and Kunfut to go to the house of Ali. He went himself and set the door ablaze. When Fatima came behind the door, it fell upon her. She cried out, O my father, O messenger of Allah, see what has befallen us after you. Ali Tajaj by Al-Tabrisi, Volume 1, p. 82. Umar ordered the burning of Ali's house and said, By Allah, if you do not pledge allegiance, I will burn this house,
even if Fatima is in it or not. The resulting oppression, the burning of the door, the breaking of her rib, and the martyrdom of her unborn child, Muhsin, are all detailed in Shia history. After this tragic event, Lady Fatima A. Saad became severely ill and passed away shortly thereafter. The Ummah's treatment of Fatima in her last days, Al-Kafi, Volume 1, p. 458, said Fatima has expressed her anger toward her people and said, I detest those who wronged me after my father and usurped my rights. I shall meet my Lord while angry with them. Nahj al-Balagha, Sermon 202. Imam Ali said, by Allah, Fatima was angry with this nation. She instructed me to bury her at night so that her oppressors would not attend her funeral. Why she was buried at night. Al-Kafi, Volume 3, p. 9. When Fatima passed away, buried her at night. Only a few loyal companions, Salman, Miqdad, Abu Dar, Ammar, and Ibn Abbas, were present. Ali concealed the location of her grave to protect her sanctity from the enemies. Bihar al-Anwar, Allama al-Majlisi, Volume 43, p. 193. Imam Ali himself washed her body, prepared the grave, and buried her at night. At dawn, he leveled the soil and erased any sign of her grave so that none might recognize its location. The usurpation of the caliphate. According to Al-Bayt, Kitab Sulaim ibn Qais al-Hilali, p. 586, the Messenger of Allah S. had declared Ali S. to be his successor. But Quraysh usurped his right in Saqifa, attacked Fatima's house, and oppressed her to force Ali into allegiance. Nahj al-Balagha, Sermon of al-Shakshakiyah, Sermon 3. Imam Ali A.S. said, by Allah, Ibn Abi Quhafa dressed himself with the caliphate, though he knew that my position to it was like the axis to the millstone. I endured patiently. If I spoke, they would seize my right. If I stayed silent, I would be crushed. Summary of the tragedy of Fatima's. The caliphate was usurped. The rightful authority of Ali S. was denied. Umar attacked Ali's house to force allegiance. Fatima was crushed behind the burning door. Her rib was broken, and her unborn son Muhsin was martyred. The Ummah ignored her cries. She willed that her oppressors not attend her funeral. She was buried secretly at night, and her grave remains unknown to this day. Setmo Musibat Hazrat Fatima Zahra Salamullah Alaiha. Shia तारीख के मुताबिक फातिमा के घर का दरवाजा क्यों जलाया गया? कि वफात के बाद खिलाफत गस्ब हुई और इमाम अली ने अबू बकर को बैत देने से इनकार किया, क्योंकि पैगंबर ने गदीर खम में फरमाया था, मन कुंत मौला फहादा अली मौला। उमर बिन खिताब ने फातिमा के घर पर हमला किया, दरवाजा जलाया, जिससे हजरत फातिमा जख्मी हुई और उनके जनीन मोहसन का अस्कात हुआ। आमद का रविया। हजरत फातिमा ने जुल्म पर गुस्सा जाहिर किया और फरमाया कि खुदा से मुलाकात इस गुस्से के साथ करेंगी। इमाम अली ने उनकी वसीयत के मुताबिक रात के वक्त उन्हें दफन किया ताकि जालिम जनाजा में शरीक ना हो। रात के वक्त दफन की वजह सिर्फ चंद वफादार सहाबा हाजिर थे और कब्र छपाया गया ताकि दुश्मन ना जान सके। गस्ब खिलाफत। रसूलुल्लाह ने इमाम अलिया को जानशीन बनाया था, मगर कुरैश ने हक गस्ब किया और बियत पर मजबूर करने के लिए फातिमा के घर पर जुल्म किया। खिलासा मुसीबत। खिलाफत गस्ब हुई और हक अली जाया हुआ। फातिमा पर जुल्म हुआ, उनकी पसली टूटी और महसन शहीद हुआ। उम्मत ने उनकी पुकार का जवाब नहीं दिया। रात में दफन किया गया और कब्र आज तक मालूम नहीं। ये वाकया न सिर्फ एक माँ के गम की याद है, बल्कि इस्लाम में इमामत के हक पर होने वाले जुल्म की इब्तिदा भी है।